Murumva Radio Rwanda ivugira i Kigali muri FM kuri megahertz 99 n'ibice bitatu, megahertz 100 n'ibice 7, megahertz 100 n'ibice 4, megahertz 96 n'ibice 5, megahertz 103 n'ibice 2, megahertz 89 n'ibice 2, megahertz 92 n'ibice 4, megahertz 93 n'ibice 5 na megahertz 95 n'igice kimwe. Ivugira kandi no ku murongo wa metero 49 kuri kilohertz 6655. Dusoje ibiganiro byacu by'uyu munsi, tuzongere guhurira ku maradiyo yanyu ejo mu gitondo isa 11. Ici Kigali, station de radiodiffusion nationale de la République rwandaise. Nous émettons en onde courte dans la bande de 49 mètres, soit 6055 kHz. En fréquence modulée, nous émettons dans les bandes de 99.3 MHz, 100.7 MHz, 100.4 MHz, 96.5 MHz, 103.2 MHz, 89.2 MHz, 92.4 MHz, 93.5 MHz, 95.1 MHz. Nos émissions de la journée sont terminées. Rendez-vous demain matin à 5 heures. This is Radio Rwanda broadcasting from Kigali on FM 99.3 MHz, 100.7 MHz, 100.4 MHz, 96.5 MHz, 103.2 MHz, 89.2 MHz, 92.4 MHz, 93.5 MHz, 95.1 MHz, and on shortwave 49 meter band 6055 kHz. We have come to the end of today's transmission. We meet again tomorrow morning at 5 a.m. Hii ni Radio Rwanda ikitangaza kutoka Kigali. Tunasikika katika vipimo vya FM sawa na megahertz 99.3, megahertz 100.7, megahertz 100.4, megahertz 96.5, megahertz 103.2, megahertz 89.2, megahertz 92.4, megahertz 93.5 na megahertz 95.1. Radio Rwanda pia inatangaza katika vipimo vya masafa mafupi ya mita band 49 sawa na kilohertz 655. Tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa siku ya leo, tukiwaalika kuungana nasi katika matangazo yetu yatakayoanza kesho alfajiri saa 11.